Deluje jednostavno. Dovoljno je klikom na ekranu mobilnog telefona potražiti pomoć. U roku od 48 sati stiže odgovor na postavljena pitanja, a ona se najčešće odnose na takozvane bolesti modernog doba. Statistika je poražavajuća. Svaka 10. osoba u Srbiji pati od paničnog poremećaja, dok 26% mladih ima neku vrstu socijalne fobije. Aplikacija Krug zdravlja, koju je moguće besplatno preuzeti u Google i Play prodavnici, može biti korak do izlečenja. To su različite vrste fobija, kao što je socijalna fobija, baš zbog toga što su ljudi, odnosno sve više mladih, dosta zatvoreni, slabo se kreću, mnogo više vremena provode za računarom i tako dalje, onda je tu negde manjak socijalnih veština. I gledajući način na koji najbrže i najlakše možemo da dopremo do mladih, pre svega, došli smo na ideju da je aplikacija najbolji način da se to ostvari, s obzirom da na sve usluge koje mi pružamo putem aplikacije, a između ostalog da pružimo ono što je njima najbitnije, a to je anonimnost. Ideja o mobilnom savjetovalištu na daljinu nastala je pre nekoliko meseci. Iako u svetu nije novost, kod nas je realizovana prvi put. Na takmičenju mladih inovatora Evrope u oblasti zdravog života osvojila je prvo mesto. Suština same aplikacije je da pre svega pruži edukaciju, da informiše ljude o problemu mentalnog zdravlja koji je u Srbiji, nažalost, u porastu, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, da prosto bude tu za njih, da u pola dana, pola noći bude tu da pruži sve relevantne informacije, da prosto izbacimo Google kao doktora. Osim online saveta, korisnicima su dostupni blogovi, video radionice i saveti gde i kako potražiti pomoć. Izradu aplikacije su, između ostalih, podržali Ministarstvo omladine i sporta, Beogradska kancelarija za mlade i delegacija Evropske unije.